Bettina. Oh shit. Hello mama. Sesifile. Njani? Ngikrani wena. Mina ngikukhreni. Ini manje ungayi clinic? The reason why ngikukhreni is because umama uthe ungawalandeli ama stranger. Kodwa wena ngicela ukuhamba nawe. Uyafika le kasi ne? Yeah. Sena. Uyabona the best thing about ilanga namhlanje ne akusile weather le ukuthi ngibone wena phela ulitshentshanga ilanga lami uvele watshintsha direction yakhe Dlala Shakespeare. mama umuhle uyabona do umuhle ngakhona ne ubuhle kade kuyi-speed limit wena ama-traffic nabazokumisa everyday serious you are over beautiful phela ngicishe ngacolisa nje ukubheka what I'm trying to say ne ukuthi inhliziyo yami kubona ibhifo ingcondo yami noma ngigcwele ngawo so ngicela ube isigebengu sami because inhliziyo yami awuyitshontshanga uvele wayirobha daylight Kana ngiyakuzwa uyaringana. Kade ninkinga ukuthi mina ngidlala nama-top dog. Izinto ezi-dangerous. mina ngi-dangerous nako dangerous bami buhamba nenhlonipho Yazini ne? Hlangani kusasa ngo-6 intambama.